Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Ka West Jaiñtia District Sports Association, WJDSA Jowai, mynta-sngi ke pynkut ya ke Jingiakop Siat Khnam, belatip kum ke Open to All Traditional Archery Competition, pynlong, madan Kiang Nangbah Stadium Dongmihsngi Jowai. Ya kane ke jingïasiat Khnam, la pynïaid dak WJDSA, bynta na ke jingrakhe Jubilee Ksiar ke Association, ke jam show mawmer basan po snem, jong ke jingrakhe ban penkir ke kam lek kai sports, hapok ke district. President ke Kiang Nangbah ya Siat Khnam Memorial Society, Pearlet Toi lawan penha perda ya kane ke Jingiakop Siat Khnam, kum ukong san, haringkat ke jingnon lang working president ke WJHDA, ma E.M.H pasa, General Secretary ma Lammat-oo Laloo, na lor ki wei dia ke dekat bhakmat jong ke association. Yaki kusnam chikinong job haringkat ke trophy, bar kasong pisa, la sam da ukong san, hakerden double haringkat ke pisa 4,000, la job da Lamet Phawa, bar ukalen Phawa, pawan baar haringkat ke pisa 10,000, la yo da Saiñmiki Suwer, bar Sajemiki Laloo. Kadbah ke single, lawan ningkong da Lamet Phawa, ringkat kapisa 10,000, barwan baar da Embok Phawa, lembat kapisa 1,000 tingkap. Muka mencap, dah bersiap meni mikro, yo enam, negesgi, kan bynta, jingrakhe, mesan snem, yang West Jaiñtia District Sports Association, kawan osang. Nanti juga akan berjaya District Sport Association. Tapi siapa kemen berprole, siapa mau yang West Jaiñtia District Sport Association untuk pertimbang. Kamu Presiden yang Kiang Nangbah Siat Khnam Memorial Society. Yang bertalang ini. Kang kesan, kostan, Kiang Nangbah Siat Khnam Memorial Society kostan mengkono, penuan ini di Siat Khnam perlah. Di Siat Khnam, to kami isi nanti juga All Traditional Sport ini, antara Jubilee Ksiar Khnam to kalau di menjual yang ini apalagi क्या होगा ide ni mencoba kalau tipi orang mungkin nambah wilayah baca ini West Jaiñtia District Sports Association. Pada perman go yang ini jingïakop kali wala to thoda di opennya rasa iwan iwa ide yo kateni jadi dewo penggelar kerja dewo punmi jadi rol kian kakang bujuk bukan ni. Tapi yo, kadang ni phone presiden ya, bisa surprise ya, yang mana berkreat yang jam 4 ini dia surprise ya, dan
Congratulations. Yeah, good job.